na ye yi na me keni be fise bia mboa papa me hu se wo ye nam wo ye fuo wo bu aburo wo ye se na wo ka asem so obi abitimi aye papa oba so me so ma Jesus nyanta ba due bro e due first one the video asorma second the video asorma third one so ye ni video am papa wo ye me hu se e bi kom so atwa ntime so maye me jeje na mo maye aye ye asofo mo hwe mo so nye bi papa ko Jesus apostle safo nye on fa ni nyansa no wo no nyame de ma na on fa nsie nyame kan se be ni odifo akosie ntwi e bi aso odifo mi hian me number is 0543 419160 0543 419160 0553 404062 frame na odifo akosie ntwi me no be din saboso yan hwe Jesus ba sa sisu no you shoot the number of 3 number of 3 number 1 Tio na yes what 12 years and was starting administration so I say was some first you have also 12 and 1 plus 2 years saying 3 yeah add number then 3 as you have one see 12 1 plus I say and say 3 ebra yesu ye kobo na senduam ewo what do you call it akronfo mi ni tem ni person e wo ono be ma say den 3 o se me duri den ebra me na nsa be den ewesi eno say den 3 hwadio ebra ye yi ni ma nso ka che Peter se wo akoko mo mpensa na wo yi mama ndi no ma den 3 o so ni papa de be wu or the answer sorry or 3 no sorry now after 3 no bia o no ma ye 3 bia o be for tiny amaniem by the end of the day you become a conqueror victory favor blessings then you become a strong person then you become a powerful man you become a successful person after yes fast anyama mi no obey itire he became a strong person also no mane wan for so di for kwesientwi ya wo mi October me ba cho October okobaka o check ya 7 decades me said edinu October no 7 decades 1 2 3 4 5 6 7 and October spirit so spirit etie afa me yahwa de no October no o kan calendar na 6 7 no be run another mountain jetro asefo obi ayo October bom bia na me kire wo no wo ye jetro asefo enti sami me ko ware a tie nie se October November no mitimi free e kan me de get no so tie nie o October no ye 26 enti 26 no se ye check me yeah check me say me October bon enti yeah check me 26 hour hade 1 2 3 4 5 6 and be 31st October so and the 31st October there's a be the next month which is the 7th decade enti hade was na tomada kan di assassin so infinitial son 7 years according to the book of First Samuel verse 6 1 going normal oh me normal oh me normal enti 7 no sami me ko ware a sami ko phobia ne normal eye 5 a me metima control oh ya wo bi July how many letters ya wo bi June July 4 digits enti yan ko calendar so ne yan ko hwe ya ko July bia 26 July 4 digits also ko wari obi o October bon okita 7 digits or 6 digits October bon be the 6 digits enti u October bon na ko wari bia obi a okita 6 digits what I say when take it out oba no be di u be man so e na oba be man ko a na okita ne bag
oba no kwa sorry to say na okita ne bag na okita ne bag or the honey you say yes baby na okita ne bag so it the south for ticket no yan fan say we July 12 July and the 12 July na yesu the 12 start here 1 + 1 3 so that's here 1 2 3 4 ebesi Friday and the Friday born you want to say a miracle but and also and the yesu kwa send us with the pains I will also be ajon kwa moja na hwie me wa njuba ko ware oni wo noma no ba ni diuso ana me yere de o ma bi si pint me yere de o ma bi si because onya be ma in spiritual oba na tini na boss wo mi sika de show into so tia boss wo mi sika de show de ya untimi mpega into be ba bi a wo hwe me no wo hia wo se wo yere ena ne okoba ma odidi wa pa aduma wo nya because of akwa e wa robin pon se wo no ma no empega be pa cho wo betima kwa wade e ba emmam because as abusia bia wo mo code abusia bia wo mo code obi ti sha papa kojo safo kantanka tieni o ya papa kojo safo kantanka o wo ne normal sa normal no e govern ne nananom I say wo kan 1 2 3 I say emfa Solomon obi yesi solo or 7 decades e bia solo ya wo July 4 decades July e bia 12 ye ba be work aba be use no be a normal of 3 and a normal of 5 no akofo oba e bia eye papa akojopo apostle Joseph eba papa apostle Joseph so use e bia normal of decade of 3 ba fa bremua mo fie de o de si konkonso na wo wawura apostle Joseph fie na wo ho popra se sebe toa o se wa bo degree unim homa nti udu ko ware apostle Joseph ba apostle Joseph fie yem fa handout en ko ware ne ba eye adwumaten ene papa na intimidin okwa opon suku na wakono you still go under 7 o you so ni papa key no ne nana key no so super power eno eti be ma before so ba ware apostle Joseph ba no nya sa flower we na de sipom eno ye twiro ye din e de gu hu sei na de wura fom efifi pe afewa be gina na so oba no wakonya ne musade ni bi e de abepeja eno de ma mema bebre kwa wade obekono no ko nsuo ofie no obekono twito bathroom daddy me kwa ba wo si honey cobra because wo status ni status no enhia wo hefa in spiritual realm enti wo de yesa wo ye ne say make sure say o put into the standard now prepare and odi for media my worry for 22 years and me yere wo ye me pa cho number of 10 and number of 2 na when e kase e bia ba ma no fie ye sika na mo awo ni ho e sa wo cut down low na ko fa ba bia wo na wo na mo sika wo nti ba ko fo ba no ho fe oba na mo de pressure sim so sa onwo me pa cho tie utie mi afra me odi fa ko se mpi the popular know as a spiritual wisdom man me the popular know as a nature man na bra me ne won kire afemi no kire wi a obehu se na edin no so nya pen ya di twiro ya fa tie ya fa ade no nsuo na petututu nka so bia wanzo mi bu nsuo ba enti se bia me pesa me twiro Erica hwe me kredi antwi wo de he na me de we nsuo no e de atwiro antwi no e wo ho na awo me de twiro antwi ni wi a anase enye ya mese bu fufuro so oh dear na me aya senchen aso pepepe so enti me twiro wi a na de pie sipom me dua sipom a 2-3 days no wo be se efifi pe me pato tie wo be se udi ni adro ho empepa biem da
ade we be bia ehyen ehyen afi wabara won e be pija so obare ne hwe kan na enye sabi ade so obare ko oje ne ba ko jana hamarache aya ne ese yodo anya odo e pa cho ene na mafo ye hwe ma to akese ni nufu mu odu nufu no wasra ho aye kokko ye de anu bom a ye betima num enti ye problem eno no ye face ye de anu bom a ye betima num nufu ni nti eno ene ye de enye no ene ye de enti sabre wo hwame a tie me obi timi ko wale obi me pa cho na busua no omo ye nsuo wo so so hwade wo ye no tie obi ye ja ebi ye netie obetimi di notie tumja betinye nyina na obetimi di adum ebi enso ye dof ebi ye wiye mu no mufire omo ohyepa hwade ankawa wo ba na obetu din no eda wo di akwala no ebe wura fie no me ba totie o eda wo di akwala no be wura fie se bia we na se unya na wadua so wontimi ntworo din so ho a wode ai maka ebe tworo din ho na wadua wo fie na bonten so sania obi a owura fie obia onfa ni bone onfa ho bone emewura amese akwala no me ba tie wa wo ba akwala na ne baaye ne die ne se oba wo hyebre wo code nipa na ode ne to no onim no edi mo sunsanso onim nipa ne no ma ese wo pise nipa na ode akwara ne to ne se wonam ande ba asase so eden enti ne bebre o ha wo se ye frɛ me ye wo medwo adanso ye ne meto meswa bi no de abena enti na ma abena be kam din ho onim se wo se wa no so wa ware da wa woda wo se abenya infect e wo so eni ti ye ma ame nkrafo ne papa nkrafo to ne de akwara nto fam omo code no abatra 3 times or 4 times ne ya mani petiti obi asika wo nsem obi abobra obi e wodin obi a yehu se otudin ni man ya on se no nti nkrafo betima tudin ya wada ye da kwara na to fom ne abatra because asase ya edunuane ba edem faso ba kwa ze wuni ene ebia ntimi wi na otwe e ba beto aso wabia saade na ma akwada na wie no afebo nse ebie akwada na be ni petitu afa na pabia no okọ bosu eguso de sakeka ade abeka akwada no mase ye from ye ni petitu wabi because untimi mfa o low class en kwa posoko Joseph fi na nka so ko wara ba ku school okokura udin empeja wo hia homa de beta posoko Joseph wo bo a wo se masene apostle Joseph wo bodina wo bo din kura sem o ware na o de ka sem me ware ma mi simesi ba dabi o ka unidi na enfa na wo han ba na waro se o be bi wa no pe me pa cho me na me ware apostle Joseph eba ne no ma na wo yusu ba ko di fio wo ye den ya oni o mo nyepe frame e wo no ma wo 0543 41 91 60 from which one for life 0553 40 62 near minimally say me that's a for a gospel grace ministry me genetures me genetor di so me ji mi wa wo hwe program so di share video and if you find don't see yesu amba me ba beto aso na ye beto aso obehu ni ntia ni papote so tudi mo fa ba ko obi akeke ye di dua na beye ye di flower na beye onyankopon na basa hia me kira frɛ me ne nkambo ye fa sunsun sa enye aduma konkola bi wa ni code eye awia ne normal no ene awia ne nante queen of sun e se ebribia we bibi ni man e wodie na de beye me se me ba beto aso na ma kyerɛ na wo hu ebidwiro me da se makra bye bye.